Kawei kabaik Yamaha R15 Risaw kabadon new registration number ML10 D iway not riulai kabadi trai do Samla Nangsan Shadap kala Shah Rong Tuh runar bamla ban ithuh satia haka step jangka R15 tarik Risaw arjar R15 haka por kumba baje mynstep na ka jaka jong Kreit Marbisuu Shillong. Samla Nangsan Shadap ula kyrpad roi ki paidbah baroh ki balap ni iohi kini kebaik bakin sngewbha ban pentip syau da ke bakin phone syau new number jang kendai r lai not nyau lai hendriu kendai pra.